Tatou te talo I le li. Le atua lo mātou ta Paia. O mātou sā vali mai tonu o le nei mauta. E tu inatu I la wa fio le vi inga I te Tapuai. A fio mai la wa fio fisosoa ni mai I Matafeo I mamtanga luenga. Ai mai se le whafoina o lau whiau malau ngā ruenga mo tangata I le nei asu. Manuia mai la wa fio I le awa o mare wharitua. FAITAU wina o wa fio Paia o tāru sanga malau upu fola. Manuia le au Mafuta le li ie le ngata I Amerika nei a o le atu lau. Manuia mai o I le suafo o Yesu ke risolo mātou Alii. Male faola. Amene. Tatou Tapuai I le atua. O te whaine taulanga o le vi inga ia te oe. O te mala aua te whoki I le suafa o le li. Tatou te talo. Le atua mamanae lo mātou te Paia. So ani mai la wa fio ia te I mātou. Ia lai le mafuta mai o le anganga Paia. Whapapa te soina ma whauina I mātou umalawa. Wala mātou nei vi inga I la wa fio e te Tapuai. Mātou te wala au le awa, ma le mingau. Whātonu whalauina la wa fio le moni ma le whaamaoni. Tai ai mātou sulu o le ngana. Ona o Yesu ke risolo mātou ali I whaola. Amene. Tatou vivi atu I le atua I le pese o Sauniga. Sana
Fatua tuanga fa apostolo. Ngangana fa Samoa. Malngangana fa Peritania. Ua o fatua tua ile tua le tama. Ole ona le malosi umalava. Ole na faia le langi ma le lalo langi. O fatua tua fo ia Yesu Kiriso olo na alo e teo tasi olo tatou alii. Ole na whanau e le anganga paia. Na whanau mai a Maria le taupou. Ole na puapua ngā tia i le pule a Pontio Pilato. Sa fasa tauroina, sa maliu, sa tanumia. No oifo i seoli. Ole asu tolu na toi tu mai aina ye uoti. Na fioa e le langi. Olo nofo o ia i le itu tau o le atua le tama. Ole e ona le malosi umalava. Ole atoia fio mai o ia e whamasino i e ola atoa mai uoti. Ua o fatua tua i le anganga paia. Ua o fatua tua i le kale sia paia e au fiaino uma. I le mare mafutanga le au paia. Mare wha mangaloina o angsala. Mare toi o la mai o le tino o le tangata. I le mare ola e wha mavau. Amene. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your will, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou talo. Le tua mamanai. Le tua matautia o lava oi. E mamao walunga lo faa fioanga. Ua tumu le langi ma le lalo langi I lo paia ma lo mamalu. O oe o le atua o le vavau e o atu I le wha vavau. E ifo atu anu uma I ate oe. E te wha manuia I la tou. E wha manuia atu I o tangata. Ia e alofa ma pui pui I la tou I lo wanga alofa te le lava. Wa e whaia o mea silisili mo I mātou uma. Wa e whaatali mai fo'i po lea fo'i se ngā luenga ngā re tangata mo rene yaso. A wā o lea o lo fina ngalo. Wa e tā pena iai o re tangata. I teu ngā mata ngō fia o re tana lelei. O seo mātou ne yola tupu a e whawhataile tua. Wa ngā ruenga mata ngō fie. Wa oli ai I tangata wha atau waa ma le vai vai. Ua e alofa mai I le anganga paia.
O papa te soinai I mātou. Le tongi o la tāua ma le mamalu mai a te oe. Wa e whaia lea ina ia ola le pale ali I o ngā ruanga. Wa mātou a ai ma wheinu I fuo ele. Ma le ua mai le langi. Ai whaasiri le vai puna le ola e whaapawau lava. Whaafitai mo le mālosi wa e foai. Au whitai ai mātou malu I tau o le nei o langa. Whaafitai le mana o la wa fio. O lau wha mālolonga sili. Ia vi ia oe le tamā alofa. Ia malu tia pea I mātou. Iau awanga le lei. Whaafitai mo le au Tapuai o mawhai o na mātou FAITAU langa I le nei aso. O le vi inga le mua I la wa fio lo mātou tamā. O wā o lo finangalo wa whai iai o lato loto. Ina ia lato wifo matatalo atu I la wa fio. Whamanuia oe ia te I lato malava. Ioi na mātou fta iai pupu ngā mwhaingta. Ai le mawhai o na mo esai o lo mātou whātu atua le MANATU-AUTU ia te oe. I lo taimi ma lo waso I lo mātou nei ola. Au mai e la ua fio o le whātu atua. Wa e foa I lea ia te I mātou whawhitai te le lava tamā. I lo wanga lofa ma lo wanga ni lei. Whawhitai I le o le tanga. Ua e foa I mai mo I mātou. Whawhitai mo Yesu Keriso. E le ai se tongu. Whawhitai mo le nganga pa ia lo mātou fisoso ana sili. Nā na mātou whawhitai lava. O wālo malofa ma lo wanga ni lei. O manatu wane le tangata ma manatu ifo. Waufitia I le angsala. Pei wa sola ai o le whai e tia I mai o lana foto. Wa ona ai o le tino ma pua ngāti ai. Leli ie. Wa matua le angsala wa o mai ai o le oti. Na manatua ifo le tangata e malosi lona taofi. Ai vai le whaanango lango I ate oe. Whamangaro mai I mātou umalava. I le toto manu malo o Yesu Keriso. I aola le tangata I le tulu ma le sinisina ifo. O lau toto tā ua Yesu e. Ia mangalo se ma leu. Whamangalo lo mātou vā manisi o uso matua whawhine. O mātua lau au whai ngā ruenga. E kā le sia. Ai mai se la ua fio. Whamangalo mai a te I mātou. I le whatamala le whawhanga le whainuina o lau lafu mamoi. Le tau singa o le tovine le tualo mātou tama. O mai o le vai o le mafufau. Wa whatamala ai I mātou I le whatuatua ma le taritonu I a te oe. Leli ie whamangalo mai I a te a. Whamangalo mai I le uso. I le tua whine, o ainga ma e kāle sia taito tasi. Ia ola sao manua le tāma whai I la fio. Se upo ua leanga waa, ma le whautuaina le sao le whinangalo e tusai malo manao. Teli ia lofa wha maa ngano mai. Ia maua e mātau o le mānolonga sili I a te oe. Ia wha sili pe lava lo wanga le lei I asu malava. E whawhawina mai ai o le malos. Ina ia mātou sāwa wari ai. I le ne yola. I le ola tāmu whai. A o whaasifo atu le Ifoga au tangata I le nei tuasu. Mātou te alalanga ma le leo tele I lo suafa. A wā o la ua fia o le o le mana ma le malosi malava. Atoa fo I a te oelevi inga ma le tapo inga au tangata. Au noa I mātou ma le anganga pa I o la ua fio. Mātou te le mawhai o na whai o se ngā ruanga. I le atoa toa fo I la mātou le tau tinonga. Le ala lea le tuolo mātou tama.
Lilingi mai lilingi atu la wafio le ngang paia. Ina ia atoa iai o le nei ngā ruenga lo mātou wali ie. Whasausawina la wafio le paia ma le mawalunga o Samoa. Ina ia paia ai Samoa o tangata ma le lau ele ele. A o iai ila tau le nei aso. Maso umalava o le olanga lo mātou tama. Ia te ila tau le paia ma le mamadu la wafio. Au wale ave sea mai ia te ila tau. Ngalo lo to sa. A ia manatua lo walofa i o tangata. Mātou te mana o mia la wafio. I laufa malolong sili. Mota ngase. Ie whapale ina i la tau le malolonga. O niso alo ma whanau le ie. O a fia i la tau le whamai o le COVID. Mātou te wala au i la wafio. Ia iai pe lava oi a te i la tau. Vai o la tau tino ma le mafo fau. Ai mātou te tale tonu. A vea te talo si wafonga o le tai au fo. E whai mala e mo i la tau le nei tu la. Whātasi la wafio i a te i la tau le tamau a inga wo e fuai. O le pale o le fia ma le Manuia. Wha Manuia la wafio i le ao o le malo ma le masiofu. Se o wa fafine le tamai tai pale mia le i awane ngala o ia. I taimi o au taru sanga. Ia e asi mai i a te ia i le fia ma le oli. Foa i a te ia le tino malosi ma le tino maloloina. Le mafau le leilo mātou tama. Wale ngata wena te tonu sa moa au le vai fafo lo mātou wali ie. Ia iai la wafio i le kāpeneta ma le pāre mene. Ia iai la wafio lo mātou tamai whamasnonga. No uma la whanga. O e ka le sia o le tara lele i a te oe. Mau te ngata wha tua. A o iai o i la tau le tala ina lo finangalo. Ina ia ola Samoa. Ma vea mafua yangia ngia o le mitamitanga o lo wanganga lele ie. Fa Manuia ia tutuila ma manua. Ia lanu lau awapea i la tau. Ia mata ngofia le Tapuai o le lofa ma le anga le leo la awafio. Awa ne ionge i la tau le tamau ainga mai a te oe. Ia whanuina i la tau. Fua i a te i la tau o mea ai te tau i le aso ma le aso. Amerika ma le Faiga malo pei o na mātou i nei. Fesoa soani la awafio. Tai i la wafio e Manuia ai o mea umalava. Le atua lo mātou tama Paia. Ia susulu pe lava o le malamalama o la wafio te tonu i a te i mātou. Alofangia e o whātua tua wa muri atu i a te oe. Sa Paia pei o le taro sanga le te talo Yesu i a te oe le tama. Alofangia i la toa e au mai e te tonu o le li o i a te ia. Ia e pui mamarutia i a te i la toa. Fa Manuia mai si wafonga o le tai au fo. Peres tene ma le whare tua. Le au whai ngā ruenga le wasenga o au hao le li ie ma le au whai ngā ruenga. Ia te i la tau le li ie la wafio i teimi umalava. Ina ia sao mauli lo la tu wha moe. I le tau tua ina o lo fina ngalo. Fa Manuia mai oelo mātou tama ia te i mātou umalava. I le paia lasi poutu tōma puna o lau e ka le sinei. Wa le nā o Amerika a o le lalo langi atoa. Ia o la wafio. Ofi le nganga o la wafio i la tō. Ia maua i la tō le Manuia tele mai a te oe. Mātou te wala au atu i le nei te talo i le suafa o Yesu Keriso. Lo mātou walii. Ma lo mātou whaola. Nā fio mai le langi o no i mātou le tangata angsala. Amene.
Tatou vivi atu I le atua I le pese o Sauniga. Our Bible reading for today will come to us from New Revised Standard Version. From the New Testament, the Gospel according to Mark chapter 12, verses 1 to 12. From the New Testament, the Gospel according to Mark chapter 12, verses 1 to 12. We will read in responsive scripture reading. Let us hear the word of God. Then he began to speak to them in parables. A man planted a vineyard, but a fence around it, dug a pit for the winepress, and built a watchtower. Then he listed to the tenants and went to another country. When the season came, he sent a slave to the tenants to collect from them his share of the produce of the vineyard.
But they seized him and beat him and sent him away empty-handed. And again he sent another slave to them. This one they beat over the head and insulted. Then he sent another, and that one they killed. And so it was with many others. So they beat, and others they killed. He had still one other, a beloved son. Finally he sent him to them, saying, "They will respect my son." But those tenants said to one another, "This is the heir. Come, let us kill him, and the inheritance will be ours." So they seized him, killed him, and threw him out of the vineyard. What then will the owner of the vineyard do? He will come and destroy the tenants and give the vineyard to others. Have you not read the scripture? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. This was the Lord's doing, and it is amazing in our eyes. When they realized that he had told this parable against them, they wanted to arrest him, but they feared the crowd, so they left him and went away. Mai le whenga i ngā whau ngana wha Samoa. Mareko orona Matau-AUTU se wholo manilua. Whaitawine or whaiupu mua i whaangata mai le se wholo manilua. Mareko orona Matau-AUTU se wholo manilua. Mātou te whaitawina whelafua iai. Whaiupu mua e whaangata mai i le se wholo manilua. Ona whetalai atu leo Yesu ia te i la tau i le whataotu. Na te toa i le tasi tangata le tō vine. Wa ia si o ina i le pā. Wa e le fo i le mea e tali ai le sua vine. Wa whai fo i le olo. Wa tu i nātu e ngā nunua i vine. O nāru malanga le o ia i le nu ese. Wa whai le fuata. Ona wina atu le e ia le au auna i e ngā nunua i vine. Na ia le maua ni fua o le tō vine i e ngā nunua i vine. Au wala tō pu e ia te ia, masasa, ma toi awina mai o ia. O na toi awina atu lea e ia o le tasi au na ia te i lātou. O na lātou whetongi lea ia te ia i maa, ua whoro na ulu, maanga lea ngaina. Ua toi awina atu fo e ia le tasi, wala tō whasi o tia lava o ia, o isi fo ia tō tele, wala tō sasaina nesi, au o whasi o te nesi. O na toele ia te ia na ona tali ia tō tasi, ua whaperepere ina e ia, ua muria i awina atu o ia te i lātou, ua whapeane, lātou te awa mai i lo ua tali. Au ia tangata ngā lulu e vine, ua lātou whetau tatalai, o le suli le nei, i nā o mai ia, tātou whasioti ia te ia, ma whai ai lea o le Fanua mo i tātou. O na lātou puele ia te ia, ma whasioti, ma lafo i tua o le tō vine. O le nei, se ase me e whaia e li e ona le tō vine. E sau o ia, ma whaungatia nā tangata ngā rurua i vine. Ma tu wane le tō vine inesi. O outou le faitau ea le nei upo le TUSI. O le maana tu lafua ina e tufunga faifale. Ua fai lea ma maa tuli manua o pito lunga. O le mea lea na whaia e le lii. Tātou te ofo ai pe a tātou vava ai atu iai. O na lātou fia pu ea idea i a te ia. A ua lātou mātatau le vau tangata. A wāua lātou loa. Na ia whātu le whata oto i a te i lātou. Ua lātou tuua o ia. Ai o ese. Wha Manuia mai o le atua i le FAITAU wina o ana fionga Paia. Mai atu mau pe lava i a te ia o lona vi inga e whaavavau. Whaavavau lava. Amene. E tu sai ma le tusi FAITAU waso o le nei vai asu. O lotu ua i e te tonu o upu nei e whapea. Fe ese e senga i Jerusalema.
O le au wau a toa le nā o le neiva yaso. Ina ia tātou tepa tau lai iai. I le whātonu whalau ina e le atua o le tātou nei sāwalinga. A wā le neiva yaso fōua ia te I tātou. A whai mai le manatu-autu o le launga I le aso lava le nei. Fanua, Faiga, wha ai mamango. Fanua, Faiga, wha ai mamango. I sina tala po lava le wheese e senga I Jerusalema. A tātou mafau whaula loto iai I le winga o TUSI ai nei upu na whapelea. O le wheese e senga lea o FAITAU ma au lotu tonu Jerusalema. O Jerusalema, o le fanua lea o le tala lelei. O I tonu lava na iai le finangalo le atua e malepe Maia I fafolo na finangalo ina ia tā lai o le tala lelei I tue whā o le larulangi. O na filfilia lea o le whai upu I mua sina vaenga. Lua mare tolu e whai iai mamatua o le ni yasu. Na tatoe le tasi tangata le tō vine. Waia lo toina I le ai. Wa eli fo I le mea e tali ai le suavine. Fai fo I le olo. Ua tui na atu e ngā rurua I vine. O nāru malanga le o ia I le nuesi. Ua fai le fuata. O nā wina atu le e ia le au na e ngā rurua I vine. Ina ia maua mai ni fua o le vine. Ye ngā rurua I vine. Au wala tō pu e ia te ia masasa. Mafua ina mai o ia. O le tasi le nei o whāta oto Yesu. E tasi ai lasi o lona winga. Ai ona o le manatu whaasanga tonu lava o le vai aso Atua wheese e senga Jerusalema. O le ala le na o le a wha tonu whalau ai o le launga o le so I le suafa o Yesu Keriso. O le tala e wha matala ai e Yesu le tāua o whāta oto. O se whāta oto e wha o ngai se mea e māsani o le whasosoani ina ia tātou lama I se mea whau. I le nei FAITAU ngā atoa ma le teu wina o le olanga whakerisiano. Ua whetala I mai ai le e ala I le whāta oto. O le mamao le o le sila whanga le atua mai I le langi. I yona tangata o lo ngarueina o lona finangalo. Ai o whetau I tonu lava o le whāta oto te tonu o Jerusalema. Pei ona wha malama e Yesu o le tō vinde o le ekalesia. O le fanua o Jerusalema lea. I to tonu la o vaenga o le nei whāta oto. O lo iaini upe tā ua fo'i mo I tātou le ni asu. O le tangata na te tō ina le tō vine. O le atua lea. O le tō vine o le mālo o Israel. O tangata ia sa ngā lulua I te tonu. O au auna nei ma perfeta le atua. O FAITAU sa tu ina atu ai e le atua o le ngā ruenga. Atua I mare atali I muli lava. O Yesu Keriso le alo le atua. O le ola whale nganga o le ola le o le nganga o le atua. Ai le wha mo sili atu o na taua. O le tautuaina o le malo o le atua. Le malo lea o e ola I nei si fofonga o le tai ofo. A wā o lo ta oto iai te tonu o le finangalo o le atua mo oe I lo nā lofa mareanga le lei. Ioe o Israelu o le nu o le atua. Si fofonga o le tai ofo o oe o le ekalesia a le atua. Na mua I mua fo I la to I whainga mea I le langi. Ai o le ala mua fo I lea o le o le tanga. O se whata oto mai lea, po se whamatala mai lea, o lo tātou sāwalinga ia Yesu, ina ia tātou wheloa I mare atua. O le tō vine o Israel, o le atua na ia tōina ma le wha moi o le atua, e ngā lue FAITAU o Israel le tō vine, ina ia ola mai o le tangata, mafua mai I le nganga Paia,
matalia lea fio mai o Yesu Keriso lo naloli. Na au atu e Yesu le nei fata oto. Au whawhisa ngai mare au whaiwhi au po au wasi taulang sili. O le mena tupu. Na a fia loro lato loto o lato biloa. O i lato o lo fata tau iai. Le fata mala maringa lue le ai o se whau tauta. Ua oti o le tovine. Le ai lava ma se tasi e va ai i le tua. Ona ua fata mala o whaiwhi au le ngā ruenga sa tu ina hatu e le tua ia te i lato. Ina ia whawhanga o le tovine. Whainu ma teu ia te i lato. Na whao ngā fo i rai Yesu le perfeto i saia le matau pe lima. Fo epu mua moe o le fitu rau te lenga whaapea. E whai ma whaavai o le neiata. O le sona o le pese o le tovine. Ua whaali ai le nuu whiriwhilia o le tua. Ina ia fua mai ma tino mai ai. Le whina ngala o le tua. I tangata o le lalorangi oma. E mori na fua le vine. Ai le anga o na fua. Na whetalai Yesu ia mātai e whitu whai po lua sifuri whapea. O tō fua e te ilo ai i rātou. Na sua ina lava oia i fua lava o lowo langa. Po le lei, po le anga. Ai o lo tu ava noa pele tua i ate oi si wafonga o le tai au fō. Au e whawhe ngai mga luenga le tala ina o le whina ngalo le tua. Nao na mātou te talo au e iai le taimi o whita ma popo ngā reo langa. Ia maua se sua vine mai le vinero e ngalue ai. Ai ono o le whata oto e whata tau fo i te tonu o le au whai ngā ruenga o le mālo le tua. Whaiwhi au. Ia ngā lue ma le wha maori te tonu o e kālesia ia whainuina ma ia fua mai le tovine. Nā le winga. Ina ia wha o le tia le tangata. Ia Yesu Keriso. Ma maua le papati songa o le ngang Paia. Aua nei pei tātou le au whai ngā ruenga Israel. O FAITAU langa sili matoa i ina. A le whautuanga ina Yesu na tu ina mai. Ia tātou ngā lulue te tonu o le mālo le tua. I le alofa anga le lei ma le wha atuatua. Na lato whai o mea tele pe ona tā ua e Yesu i te tonu o le nei whata otu. Sa tu ina atu e le tua o whape mai whetalai Yesu na au ina atu e le tua o ana au auna. E ao mai le tupe o le fuata. Ai pe tai, na whasi o tia i la tau e le tovine. Ai se a, ua le whaia re ngā ruenga whai whiau i le a o wao i la tau i le ngā Paia ma Yesu Keriso. A ua tu whau o le tangata ina i ola. O na ua si o mia e le atua i le pā. Ai ngalo ai. E tusa pesi e si o mia e le atua i le pā. Ma le ola mawalunga. Tu ua e le atua i la tau. A ia whai o le ngā ruenga o le whawhanga ma teu teu. I le ola tanga o le tangata. E tā ua i le li. Whalongo la i mea na lato whaia. Na lato whaia o mea e lei i le perfeta ia Elia. Ioi. Whapena fo i le perfeta ia Isaia. Tau nuu mei ma Ioane le papatiso. O le mea lava etas. Ai o mai ma le suli o le atua o le alo ali i pele lea o le atua. Ale na fasioti lalo le tu la fono. Lea sa whatau tau wina i le sa tau. O Yesu Keriso o ia lava leo. E tutusa mo i tātou. E pei lava o te tau le tātou whale Tapuai. Tātou te vivi i atu i le atua ma whawhitai i lona alofa manonanga lele. Tātou te sue fo te tonu i ate i tātou. Po tafe atuai se suavine. Po tafe atuai se aroma. Po sila mai le li i ngā ruenga le tangata. Pei o na whai mai Paulo i le TUSI i tangata i Efeso. Ua tātou atia eina i lunga o le whaavai. O le au apostolo ma perfeta. Wha tasi ma Yesu Keriso o ia o le maa tulimanu.
I te tonu la I a te oe mau le nei tai au. O ia te oe le maa tuli manu o whetala I a Yesu. Malo ta ua Paulo I le nei tala. O Yesu o le maa tuli manu. Ai ua lafo ese I lātou fe mai e le whao ngā ina I te tonu o le tovine. Mai e le ai o se au ngā. Ai a lafo I ai o se tasi I lungo o le maa nei. Fe mai le tusi pa ia e malepe Atua le loto o le tangata. O le lofa. Le ngāru wenga le nā le tua. O lo ia le tuli manu mo ia tā ofi I a te oe maa. I so se tuli manu lava. O lo o wha maalo sia I ai lo tā ua na nofo fatas. Nā te tō ina I le tua le tō vine. Wa ia pui pui le pā, wa ia whaia fōi o le tali le suave vine. E alu wasu sa wasu. Tō e asi mai le tua I lau ngā ruenga. Pe iai ni nganga wola I lau ngā ruenga pele ai. Ai o le mafua anga wa tele ai le ita o le tangata tō tele. Ona ua le fola ina o le fina ngalo le tua. A ua fola E whaife au matoi ina. Lo lātou lava manatu. Le ala lea ua le yanga ai le ngā ruenga le tua te tonu Jerusalem. Ia tātou manatu I whoro tātou lava nganga. I le alofa ma le anga le lei I le tua. E pei ona whetalai o Yesu ia te tātou o awa o ngā oma lava e mai I le tua le tamā. Ina ia whaapoto ma taita iai o tātou. O Ioane le papatiso, na whasia o ia e Herota. O nā wina atu lea le tamā lolo nā tali. O le atua lea. Tu inatu Yesu I limo Israelu ne ia ola Israelu ai oti a Yesu. Ia ola le tō vine ma ia maua le sua vine mo le atua. O le sua vine o le nganga pa ia I le ola o le tangata wha atua tua. E le lei le whafua se mai ao e sauni. Pei ona tā ua le mua te Salonia na matao pui lima whai pui lua. O wāua o tō I loa le leilawa. O le aso le li e pei o le ngoi I le pō. E whapea o nao o mai ai I ate I tātou. O le aso le li I ma le taimi o le lumanai. O le taimi tu sao lea le tua. Le ai se tase whailoto I lono whinangalo. Tātou vivi I pe lava I le tua ma whawhitai lo nā lofa ma lo nanga le lei. O lo iai o le Fanua o lo tātou ngā lulu e ai. Se whawhanga o le tai au fōu ma le laro langi Atua. Lau o I kalesia o lau Fanua le nai te ngalua I le tua. There are many verses that comes to mind, been significant to today's world. This verse in Isaiah is one of them. For it is the day of the Lord, vengeance, and the year of the redemption that only comes from the Lord. Many people are extremely interested in the biblical physical. They want to learn about the prophecy, what it's been talking about. But today's answer is not too many people willing to take hold of their own faith and their salvation unto God. Land and exploitation. A man planted a vineyard, put a fence around it, dug a pit for the winepress, and built a watchtower around it. Then he listened to the tenants and went to another country. When the season came, he sent a slave to the tenants to collect from them his share of the produce of the vineyard. But they seized him, beat him, and sent him away empty-handed. The story Jesus told are called parables. A parable uses something familiar to us to help us to understand something new. This method of teaching compels the listeners to discover the truth for themselves. The message gets through only to those who are willing to listen and learn from it. In this parable, the man who planted the vineyard is God. The vineyard is the nation of Israel. The tenants and Israel religious leaders.
The servants are the prophets and priests who remain faithful to God. The Son is Jesus Christ. We forget at times that all the good things that is happening on earth. And all the things that are on the earth does not belong to each one of us. It belongs to God. Jerusalem, it was the heart of God. There will the gospel be born and spread out among the nations of the world. All the land that we are living in today, it's all God's himself. Jesus told this parable so we can understand the future holds of our hearts in a faithful relationship with God. Israel took what they wasn't theirs and ran with it. They dropped it. In their hearts is saying, this is ours and we have all the rights to it. It's important to have a land under your name, but the reality is, all belongs to God. The religious leaders not only frustrated their nation's purpose, but also killed those who were trying to fulfill it. They were so jealous and possessive that they ignored the welfare of the people. They were supposed to be bringing to God, but they didn't. By telling this story, Jesus opposed the religious leaders, plot to kill them, and warned that their sins would be punished. The picture shows that the coming short of the glory of God. They kill prophets, and the law of the Ten Commandments they break. Jesus says the stone that was rejected by you, the builders, it has become the cornerstone. Jesus referred to himself as the cornerstone that is rejected by the builders. And who are the builders? These are the pastors. These are the ones God called them to lead his people in the nation of Israel. The priests. And they failed to do so. The cornerstone was used as a base to make sure the other stones of the building were straight and level. That's the work of faith. Likewise, Jesus' life and teaching will be a church foundation. This parable, as we heard about the evil farmers, they were selfish and greedy, steal money from God, neglecting the very thing that they knew God will ask them for the fruits of the land. The land that you are living on today is the land belongs to God. Even yourself belongs to God. But if your heart has a bad attitude, you will commit murder and kill the souls that are in the vineyard, which is your family. God offers a choice of brokenness. Those who cast themselves onto this rock shattered, because Christ himself working in their hearts. So what is the conclusions for us today? In trying to reach us in love, God finally sent his son to die for us. You are so blessed because of your obedience and faith unto God. But I would like to invite you to come to know who Jesus is. If you want to know what God did do in your life, you can come and make relationship with Christ. You are called by God to serve his will. Love the people that are surrounding you. Love one another like Jesus loves you more. In the name of Jesus, I will preach this message with all the knowledge from up above. Amen. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. May God bless you all.
Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga. Ia
Ia, au te manatu o lea ua tātou taunu umai si ui o tātou tāpua inga whai whaatasi o nei aso. Mo le atu langang whaafatai sa moa o e na tātou tāpua i whaatasi, mai ai le amatanga si iau o i le 2 minuti o le tātou tāpua inga. Mo le atu fo i langang whaafatai i lausunga le di FAITAU, Pastor Samuelu, ia tusa o le tāpenanga o le nei aso. O le upumanino lava, ia e le whaingofie le sa ilinga i ana fionga. Ai whaafatai o le lava ua e lafo le upenga o le tala lelei. Ia o le whaamoe lava ia maua ia nganga se tele. Mo le fina ngalo lo tātou matai. Pe wharisa, pe lalo le la au, po o lungo le sami, o fea lava le mea e tātou te ngalulue ai. Ia maua le vi inga o le atua, ai aua o tātou tangata. Whaafatai mo le nei aso, whaafatai fo i le au whaafonga ma le au tāpua i le nei aso. Ia pio whaamoe lava le nao le nei kālesia, a ua le maua so wava noa i le tāpua inga o lo e tāpua iai ma e alona whaamoe mau alunga. A ua au ngatafu i aru le wharisa, ia po whaamai, tu tonu o le whare mai o whare pui o whele me mau ai le au onanga ne kālesia si ufonga le tai afo, o le whaamoe mau alunga le nā. Le a le ngata i le wall i tonu o malu. O le manatu maurunga i o atu i turu inga uma o le lalangi. Ia mawhai o na maua ia nganga stele mo lana whi au mana ngā ruenga. Mo le tfo i le nau ta inga i o tātou whainga malo sa mo na lua. O le whainga malo tutu atasi te maitai pāle mia, sui pāle mia. Ia o li i mata maitai i o le kāpeneta, le whonga whitalai, ma le sui whonga whitalai o te teifono. O le tua ngai le taitai, ma le vaenga o le tua ngai. Whainga malo tuila manua, a o so se sa moa fo i so se tafo le ni kerope. Ia o lea ua. Mai ar tatu tapo ingo ni so paua o le nei. Ia a o wha maru mai whi au mga ruenga o le nāwa iaso. Ia wha pia o nālu ma le mana, le upu fola o le nei aso. Ta pena ilo soifua a o so mātou ola. I le vai aso fou e pei o na wha maru mai. Mo ni whainga ngang whaafatai i au whai pese. Io e sa mawhai o no la tō langina. Ia li inga o le atua e atoa i airi tātou tāpua inga i aso sāta i tasi uma. Ma nei, ia Manuia tele sa moa lau tāpenanga, a o tātou anga i atu i le whaai wina o le nei tausanga. Tātou maua se whaai unga, fia, ma i Manuia. Manuia tele sa moa, soifua, ma i Manuia. Tātou whai u le talo, le atua lo mātou ta mapa ia, o le ata apele au whai ngā ruanga. Alofangia le tua lo mātou ta mai i ola le vine tai tō tasi le anga le leo lawa fio. Whamanuia le au whai ngā ruenga ma le lātou ngā ruenga. I ate i lātou pe lava lawa fio i teimi ma lava. Whawhitai le nei tuaso e fua i mai ate i mātou. Mātou te vi i ma whawhitai a tuairo alofa ma ruanga le lei. Ono Yesu ke riso lo mātou ali i whaola. Amene.